amalifu bayapho aya leya ayesithi siyezwe siyabingelela postcode siyabingelela njengokukhulu siyabingelela omama Ntombi insizwa umfundisi siyaya uphethe ibranch bazalele eSuthu kwaNongoma kanase eGoli nebranch siyathoba lapha athi kwethu kune TV television umabona kude usakaza online we are live yabona bakushuthwa nje we are live uma uya ku YouTube ungene uSiyaya TV all the way from Johannesburg Nongoma izoshutha lekoza shaya izakhe ezinkulu uyibona ngena ku YouTube uzoyibona ngoba ngida nje ni live siyabingelela mama bamkhuleke yabona mama uhlele emuva le from hunting ayeye hunting ayeye what hunting alikho la ayeye hunting ayeye ayeye kosteka ayeye ayeye pizana ayeye shepizana zakhe enkulu ndoda esuka phambi wasemthatha emkanduli angazi mawusuka emthatha emkanduli how many hours yabona kushokoke khulwa ngama-hour udrive all the way noma phela ebebambisene netekisi emkanduli waze wala ashaya izandla ezinkulu bazala ashaya izandla abasuka eDurban uphe Durban awushaya izandla awungena all the way kwaNongoma all the way from Gindlovu yangona kulo ufuna ngisho isigodi sangakubo usuke eThekwini isekhona amen ukhona salayo khona basuke esitenga stanga le ngasethuneni kaNandi ashaya izandla abasuka Mount Hcom wayethi umkhulu ke ngathi kuseMandashcom ehlula uMount Hcom suka lapha eMandashcom ngamandla emzameni naye awubuka phela khona bafuna kwadedethu siyakhuphuka hlobo siyabonga man of God we are very abantu abakhona lapha ngabahlobo bethu akho leyo guest speaker siyabonga apostolojali savunyelwa ukuthi size la kwaDendethu abasazani kodwa ngone notsasokwaza ngoba bangekhaya ngaba le nanje ngaqala ukungena emadeni ngizela bengazi ukudlula nje ngiyosithela kwasiphele ashaya izandla enkulu awukhona makhela nje futhi siyezwe bazalwane awukhona makhela nje ubonga ukuthi ukhona makhelwane umtshela ukuthi waze wamuhle emadodeni ke vele kube nzima leyo phakazi emadoda balokuthi maye muhle akekho umuntu omubi ngebahle lonke sekuyindlela yokubuka nje makwenzekile wakhona kodwa ubuhle ngenhliziyo uma
uyifashiyani kukhona inkinga ibahle nje awuhambisana wemzalwane wabisana wemzalwane wabisana mntakama wemzalwane mntakama wabisana wemzalwane
agcwele icawu isimo esithile kodwa noma unenkinga siyofaka incwadi le endoleni esimangalo because ngabe sapholisa amasela phakathi kwethu we are very honored zilekazi kaMashobane uPejese Ngome umuntu omkhulu lo kodwa into esenqulwini nje basikhulu ngoma ekubeni kwami sizawuhlabelelela xa siyabonga awuzizwi bazalwane yiko siyabonga zilekazi mfundisi wala ekhaya akekho nje ongamazi nyamazi uMamkhumalo isoka lakhe ibhebi lakhe utoza wakhe kwesho moyo ongaka alizimeshini asazoshadisa asijayenda abishadi khona bazalwane bakudala lapha uthi umshado ucela uyacela mawuthanda yini sokubi sikazi ucela umshado unothi umntayo wangaphandle siyabonga ngiyacela sibeke inyawo siye straight ezweni we are very alive the Holy Spirit is here God is at work in this place there gonna be great deliverance ungaphumi inkonzo ingakaphumi abadala bangakhathazeki izoshaya ngesikhathi esithile sobabeka emakhaya likhona bazalwane kuyasithobisa ukubabona bephakathi kwethu sizothi nje eBheneza Jesu siyabonga ukuthi sihole kwaze kwalapha siyabonga silikazi kaMashobane umhlobo wethu is our dear friend all the way from Nongoma is leading a church there nje isikhathi esiningi sifikile kwakwale safika apostoli uJali simenyiwe futhi kunomzalwane adesho umzilikazi kwathi kumesitende ngo2019 wanquma ukuthi uzonikela ngenkomo manje leyo nkomo isikhona apostoli funeka sisukela siyodla inkomo sibuye noplastic lekwa Jesu isitende la imise khona kwanomzalwane owahlabisa ngenkomo ehamba ngeinyawo ezimbili Miss colleague sesohlala eminyango ukuze uhlobo lwenkomo kwakuyisidika sayidla usasifake kakhulu ezintweni siyabonga man of God that you are here to minister the word of God unike sakhuluma but nje asiyeke izitori zomamjiji sihlale to the business of the day. I will just count 1 2 bese bathathu sibiza igama lika Jesu samukele the man of God the highly anointed and minister the word of God again. Praise the Lord. Lokusifikile sidla izwi siyafakazwa kuyashunyayelwa sikhuluphele emoyeni yethu. Ngifuna ukubala kathathu nje bazalwane then sibiza igama lika Jesu. Ubize nje umsindo ungesabi ukubiza igama lika Jesu. Uma ubiza igama lika Jesu emkhathini khona into ebhohlokayo likhona kodwa. Likhona kodwa. Kuphohloka ihibe ezaboshwa ngamadimoni zayocushwe emathuneni. Phela bakhaya kuyathakatha strong. Ungacabanga ukuthi nje awuphumeleli kuyazenzakalela. Kukhona umuntu behind the scenes. Khona into eyenzakalayo. So njengoba nje kunale nkonzo kunehlokomo masibiza igama lika Jesu kukhona into eyenzakalayo in the realm of the spirit. Akhohlwa uyakhumbula impostoli wekade ezoshumayela sisetendeni uma sesibuyele emuva wasithatha umandukulu ogakanani inkahlankahla yesikhofa ngoba kwakuyakaza izinto zabadimoni zakhona bazalwane ngifuna sibize igama lika Jesu 1 2 3 let us call the name of Jesus.